Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anuga wahyi korabadi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi qiyamat duwahuga mi bim wani Allah subhanahu wa ta'ala ge muppulu terege adi udu tawwani ola leifa wa halu ekalange kana appuluge ade mi ayatun algomna dehwani Allah subhanahu wa ta'ala ya appule libodigen wakan adi hadis takun ekalange de appulu libodigen wakan adi de appulu kiwes kana de appulukan algomnan sabituwan eboy mige mana fahrik gaves yadu qudrate kiya mana amralu menne namuga eggewon ei adi ege hagigatuga eggewmakan lazim kura kamennu namun eggo vies ege kaifiyata e wattaru kuruma e sifa kuruma mi algon men kuranjihe kamennu adi hame hemme maana ehin echaka amralu mebesei eggotennu wima algon men salafu salihunge manhajaki e asa oi sifa pole algon men e asa gotakan iman wegen Allahu akbar kiba wakil kollu